Kublepi barok ni bidang subhai pi syakatuk kubor mita kejanmin. Syuban pas ki kubor bebinai pechwai kemat bekongsan. Lia ukonred ke sangma ya shibun klik projek hatura pelat ya kejing siu nak kebentak ke ecosystem services project. Pelat Menteri Kenak Sorkat Pedeng Dr. Jitendra Singh ya kai pot jong ke National E-Governance Service Delivery Assessment Arhajar Atway. Menteri Kenak Sorkat Pedeng ukiran rijuju ba ke India ke raya ke kubor jing subjong ubudhaj ke pertai poi ke relik ke Mongolia. Pat kata ke jing kiu dor ki mark natai ke Meglaya ben sngau ki pat baksha ke Sorkat ya ki jing e. Ki kubor ki bebnya Menteri Rangba ke Jela ukonred ke sangma ula pelat ya shibun teli ke projek haturah ne kesngi. Usang mau ula pelat ru ya ke jingsiu nak benta ke ecosystem services projek hatura. Kani ke projek balapan benah ha ke yeng dor bar mang tingka ke temu ban ajeng kersan ha ke liang ke pisah pilan syaki Shillong ki kurbat ki riu shimen ha ke ban penek pensa ki klau ki petabat ki wei. Menteri Rangba ula peliru ikatura district auditorium baladap ban snapin bha ha ke bala peli perdado ke pajong UPA sangma. Hakani ke program Menteri Rangba ula buak mau nong remru ban tei bat pen bha ki surok snong hatura hapo ke projek bala bai tengka da ke New Development Bank. Menteri ke Sorkar Pedeng belong ru Menteri Kenak ketenat personnel Public Grievances and Pension Dr. Jitendra Singh ula pelat ya ke National E-Governance Service Delivery Assessment Arhajar Atway ke paarhane ke sngi. Na pedeng ki jela ka than chate lam mingi bat ki rilom ke Meglaya bat ke Naglan ki lawan syakmat ha ke ba ki lala pen pendep kendai po na ke shispa jong ki kendon jong ke ni ke thup. Ha ke services portal na ke benta ki te ki jela bla ke do heneng ke jela Meglaya bat Tripura ki la pen I jing job ha baru an riu teli ki thup ban ya nujor bat ke kai pot jong ka Nesda ha usnem Arhajar khat kendai. Layo iru ba ke Meglaya kalong ke jela ba kmat ban pen I ke jengkiu ha baru ki thup. Menteri Rangba ukonred ke sangma ling ba ke Twitter ula pen sngowi ke jeng kemen halor ke jeng job jong ke jela ha ke ni ke kaipot. Ke kaipot jong ke Nesda Arhajar Arpue la pen bet pen biang hadien bala pelong ye ke jeng wat benya ha ke jela bat ke Union Territory bat ke temu ban ai jeng erap na ke tenat Sorkar Pedeng syaki nong syoknong ling ba ke online. Ukli nong elam keseng Kongres Rahul Gandhi ne kasi ulalet hajar hakmat ke Enforcement Directorate Delhi hakabaya day ba ke National Herald case. Lasan ran lang ye da ka parajong ka balong ru ka nong elam jong keseng ke Priyanka Gandhi Vadra. Rahul ula poi office jong ke Enforcement Directorate hadien ke jingyat satyagraha ringkat ba ki spangut ki nong trei ba ki nong mi khmat jong keseng. Hashwai ke ni ki pulit ke Delhi ki lakiam ya kat tu kat ningut ki nong trei jong ke Kongres ki bala penlong ya ke jeng ki shabar ke headquarter jong ka AICC kum shibenta ban ajeng kershan ya Rahul Gandhi. Jan baro ki nong elam jong ke Kongres arngut ki Menteri Rangba ke Jela kata Ashok Gehlot bad Bhupesh Baghel ringkat ki MP na ke Lok Sabha bad Rajya Sabha bad ki nong trei ki la penlong ke jeng ki ringkat ke jeng rai ki plakat bad jeng perta na headquarter jong ke AICC sha ka office jong ka Enforcement Directorate. Komisi benta jong ke jing rake ke World Environment Day ke Jaintia Tourism and Environment Society ringkat ke jing snok tilang ba ke Jaintia Eastern College Kleriat ke la penlong ke jing kop ye tainya na ke benta ki kena skul halor kapang upendap ki thlu muyong da ijhep to kalat ke wabhatam wo pen kya imbyang ya ke sudong sok sukun hari Jaintia. Kitu ki basngo ya hap ya kani ke benta ki la pen shai halor ba kumno ke jing bret ki nyut ha ki jaka doyong ki blashu I shra kalong ke rukom ke babiang ban pelat na ke jing jabo kal air bat ko bat kani ke khampa ban ya ke basutang ki kena ki papersah halor kani ki la kedo ya katu kani ke jing mai ki ban keta I ki telong ha ka than bat ong ba kani kan penlong ya ke East Giant Hills kum ka jaka bret nyut na ke benta ki wei pat ki than. Hakani ke jing kop ke Jaintia Eastern High Secondary School kala long kala adu akani ke sngi bat buat saka program tung ding. Lepas ikate werok cak tak gambar yang sadong sabkuni hidup yang plastik dan dijhep ki pun jai wan rak cibun lai hidup di sitom ye badang ono pok keting wan rak ye ku ijnyar barkam zu lai jingkot jingkhia I VPW
percak wo no I jab apa yang atlu yang atom yang ni pha haden wo no I ti jab apa yang atlu mu yang rapusi ko le ya kamariang ko cepo ni pha ti bile wo cepo yang ko markando yang kamariang le dausi ko cepo Kajeng ke dor jeng ke jhur ke jhep ki mar padon kam ha meglaya kala bo jeng e ke bopon ha kajela kajeng julor jeng ki mar rep na kadaw jeng ulap ba kajeng slei kajeng ke dor jeng ko pnyang bat ki we ki mar kala penlong ya kajeng ke dor jeng ke jhur da arsha uso saw baju dia ke dor lai pusan saw po tengka shikilo kini kita yo bladem menta upoi sha ka prap ho sha ka spa tengka shikilo kat ba ukubi ulaki dor na ka lai po saw po tengka sha ka riu po prap ho tengka ki wei ki mar ko mu phan bat upiat ru la yo I ka jeng ke dor da shipo tengka shikilo ki pat ba ka jela la pen sngo ya ka sarkar halor ki jeng e be ke kendo na ka jeng ke dor ki mar ki mata The prices of essential commodities is increasing day by day and it is affecting the common man and the daily laborers, while it is increasing the volume of the rich. So I kindly request the government to look into this. तो सरकार को महंगाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में हम आम जनता को बहुत परेशान हो रहा है। इतना महंगा जो हो गया, तेल बोलो, दाल बोलो, चावल बोलो, सब्जी बोलो, मीट बोलो, क्या चीज महंगा नहीं गया, सब कुछ डबल हो गया। Menteri ka Commerce and Industry Piyush Goyal ulaong bahapa ka perthai ka kendo jeng e pat ka kermen ba ka World Trade Organization kan wan ra ya ki jubab ka ministerial conference bakhat ar ka deban banjuri ki beriu spa ba ki deban ajeng era ba ki tu ki baduk bat ki bashem jeng e aki bubun ki benta Goyal ulaong ya ka ni ha Geneva ha ka jeng lang G33 ha ka WTO ministerial conference bakhat ar Shushu ulaong baka India ka nget baka WTO kamday ban bo kendon halor ki mat kum ka jengkala ka samoy bat ka jenglong ken thai long shinrang ka baha phapo ka jengkmi jengki wei pat ki ken hun sarkar Uniu menteri ulaong baka World Trade Organization ka day ban banjur ya ka roi ka par ka balong thik pathik ka basai bat ka baken thop bat ka WTO ka day ban paik matchwa sha ka jengdon kam jong upat ba Minta pat ini pet ya kajeng long jengman kasuin peneng. Kajeng shit kalong kat kandai poin pra degree Celsius, ba kajeng kriat kalong kat rio degree Celsius. Kajeng sengam kau hau kalong kandai pra na kashi spa men step bat kandai pun rio na kashi spa janmian. Kajeng hap slap kalong rio millimeter. Kandon kajeng hap slap kapajur ki babon ki jaka. Haswa bangin penkot ngi penken mawi pi begni kubor na lor ka pi ki television pila aruban pet live YouTube channel jong ka DD News Shillong na kabanta ki kubor ba malakas ngi pila aruban pet ya ka kubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwawan poi shag bukut jong ka kubor ngi pet yang sesian ki mat bukong san Li ukonrat sangma ya shibon telik project hatura pelat ya ka jengsiu na kabanta ka Ecosystem Services project Pelat Menteri kena ke Sarkar Padang Dr. Jitendra Singh yang kai pot jong ke National E-Governance Service Delivery Assessment 8,000 artway. Oh Menteri kena ke Sarkar Padang Ukiran Rijuju baka India ke rakyat ke kubor jingsuk jong budha sya ke perthai poi ki relik ha Mongolia. Tak ke jengkiu dor ki mat mata ya ke meglaya pensno ki patpa sya ke sarkar ya ki jeng e dia perlok ke tengla poi sya bu jeng ke ku bajing minta ke janmian hadu bin disham yang bat pila sya kesni ku blai pi paro When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the